Prijatelji našeg vrtića, dobrodošli na veče ispunjeno emocijama, ponosom i najlepšim uspomenom. Čini se kao da je juče bilo kada su kroz vrata vrtića stigli mali, radosnali koraci i velike znatižene oči. U njihovim srcima živjeli su snovi, a u rukama su nosili igru, smeh i bezbroj pitanja. Godine su prolazile. Dobro jutro, deco! Da li ste spremni za jutarnje vežbe? Da! Tak kuca savest, tak kuca savest, svako jutro pokreni se, protegni se na levo, protegni se na desno, protegni se na dole, jutro je. Tik tak